wodin say caregivers o si so wo so nya brehwe ne ba wan hwe ne banti ene we ababa wana nyini abedu level bi adwuma oni bi ye obra na wo mu no oni hwe ai kura no enti dia akwakodura ne se e wo se piepie na tiko e de ne ko ba bi obakwa pa de ya ba fie eno na akoye sa amabi makodi ensensembe na my lady ye besre enanom pi se ani bre no edoso dodo my lady we ka say bebre jaya wade bebre adwane bebre ama bimu ememe di yawo because of say ade na no wompe but ne maame ne pushi ni shemu okuba bia ba fie do mu kira ne boga maame fobinu my lady na ade bia wompe bia be hye wo ma okowuram de wo kwako pe no wonsa beka onsanya kawia ene de nsampi dam no ye wo bi ho a sesei be ma on ne te o chen be 30 years ani je bia anim eno na man ne bi mu tia wade ase no mo sa twempena ye menya wo de kopebra enti my lady ye besre yawofo binum se motherhood no ne parenthood no e wo ba bia edru obi tia wade ase ne maame ne decide ma no as to say the own treating ni kunu obi tia wade ase ne maame ne da so control no wona wade a wote ase and e hadwene enti yesre nanom pi motherhood ye wo ba bia mo limit ewo na yesre youth no so ebi o ha ye ni ankasa no de e maame mu epiepia yakọ ye pe nti wankasa no onye rational thinker edu ntimi hunu sa de a o maame epiepia ogowura mu emwa because o maame bia ne mfie kọ nanim nyame mfa sa ama ewiase akwan mu de obefiri mu agyaw afọ no obefiri mu agyaw na ho chi o my lady sa case ya na wo ka ho asemi se maame no kasa pa o asem afiri maame nanum eba no na wonti asem o kasa me fidi mu te support nkokọ chese wonfa mo nya hwe wo buo mo so mo ye mo be ko nursing wonko wale sabi obi ba boga for 10 years there's a video no by na mayi she's a very beautiful lady now okasa bi je utun say she was very naive chese onimu hwehwehwe o se an ne maame na bibi obeka bia na me maame na o se menye sei me maame na ati my lady ye besre pi entete na enanom tete na omo tete yie even baby a ye mu bi yetifi adui mi ntimi na baby se meti kumase ya pa se me na me fie because ya fa sa de na ntete me ko he kura e bona ya na be ma de ko salo media send enye my lady o se bi anka wako wadamfo bi kura nchen be ma bi a o bi mutimi da madamfo nchen me nye sa de ni bi da se meti kumase pa se ahana me wo na ngoda kwa me ayo me koda adamfo kwa me na ngoda no o my lady se o de na me kotena ho ho de na ho na metie ba se bi a me meti me fie se makọ madamfo abrampa ho na ho na me da because bi a me kọ no ho nti ho na me da yantete yesa enti yen hyase mfiri baabi e wo ye mofra no se de yesi etete wo mo na ye wogidie se enye japade enye sika enye ahunyade nko ane de bobra se wotete wo ba no yia nyame beboa no ama baabi a opese wo de ne kokoduru bia no obetimi abeduru adidi ama obi my lady yankopon hira yi o hira unso na ai miza champo bremo ti ye din kakra na so obi atie wa ena o record ya esen ko mo de to na ko mo bo etie botie ne me kan say as a mother no tembia no ese se wo ye book e wo efia ya wo ma ekenkan wo di ntina me kan sa na me kire suban a wo be de na di wo efie no enu na ese se enkoda no ehwe na wo mu esua ese akwala no sebe na samunya papa kura no a wo poa no edi ni hyem e kire no ese sei na wo ya edi enhira ebebre wo me kan se me papa na yenum ya miensa enso so no baabie ni ho a ye ma menum miensan wo mu ehye yense ye free suku aba ye bebusa yen anase bia ye de ba sem ne se me ni ho aka de wo mu nyina wo bia tete yesa
enu nti no oba besia wo champion we dey fam am say social media iso yes former first lady so aka nchine go yes ewie au em yo radin fan crancy na de ekura na ekoso yi maami ane ho denden na no oba yi kama woni ne mma wo di don be ko Queen Elizabeth nso awu Ghana Queen Elizabeth au yo kasa mi se champion so mami enti no ne na me kan say enkoda no ese se wo mo ehwew sene ya wotie ne redi wo yesua wo enema no ya wo de ne de se ye papa na sebi o awade na ya wo ware wo mo papa no se na aware no eno na enkoda no wo mo ehwe enti mema ne bebre wo ko ware enkofo ma no ma no wo mo bu wo mo che so papa bu wo ma nti na ese o pay back asese enu nti no bema awarefo ya mu ofie no ese mu se enu mebo no amoya enkoda na esua ebie mu so no so fama me emani bi emani mutimi ware a wo mu etimi ko no aduane ewo efie ho ema wo mu ekunu no adentira efiti ase no wante tede ba no amana ehu aduane noa sebi so wo ba me obi abedi adanse made me fa bi dance me wo bebre me ba no wo na ye made we yi ba na we ekọ na we ye na we sa made ye twenu to bi no aduane no adenti na se wo hye wo matatwo wo ye maami a wo de kwaso hye wo matatwo enkoda ntimi wo kura ho so maami wo ho ene teta so timi ko at anytime enti want te wo ba no eno na okwa wade eno wani di akire teni kwa ni bebre ko aware no no mo san ya ba fi so ko ye no wo mo ansere ebie mu so no emma mesramu kankan ye kromu asei asantefo mami asante ntmeka asantefo de emma ya wo mo so mami ya wo mo se wo ma mehwe ya dachi o mami kan point blank ya wo mo se wo ma mehwe ya dachi chinchire twan ne mo ye wo mo se ya tete wo mo amo mo jom na so se me tia se ye yes kran so mami se France Mr Champion yes wo ba se ni no ye mo sho na wo tete wo ba ni yie no gina ne na so a so ma mo so nyi so ntwe eno tese wo do be ko school no tete no wo de hye ni tirim ese chinchina ese wo be hwe mi sika ade a me manya wo di 50 ese wo de be fie ese wo de be fie na wo bi ba no ya wo ware na yo ne bobra no so fa me na ade be na wo mfa enya saa akoda na wo ne bobra ofa wo fa mro enti asante for my me asante ni tamde ye ho ye example no maye ni mmere ye mana brabo na ya wo mo ebo no we ne say no you are not a good mother e ba na wako ware no ba na wako ware no ene wo de ni nyina no for mo say wo mo ye wo ma na bibi e chia e ka se mi jao e se wo ware no na ni nsore ene ade wo ba na nko ware wo ba no o se be ma no e se na ni e ma me so wo awade na ya wo mo ware no sebi wo mo ko se wo ko bobra enti so odi buo mo na we be jira me ametia se ya me ba no e kwa awade me ne ye ne be ma mesuma se so ebu me na me ka se ma ye mo yense no de ne mom no ya ma me fo no ye na esu ye futubone so mu nyai obi ku ma oba ne obi enkotwe obi ku ene e ma ne bebre wo mo pan ya ho ntemti no papa bia ya wo nyina ya sebi o wo mo emode ahyem na de akora keto akwa akoma no akora betimi amode ahyem wotim mo fa nhyem o enti obetwa no ho akobu brabone enti ba ne sa na enigwase ne akoma akwa nchen de ne ya enti ne ya me kan se maye ma no ko wone mpanyimfo bebre ne mo japade enti enye friends japade no bema betimi ewukwa no wonye japade bia na chese wanya wonye bibia amfa ma eno so enti mai ni me pese me sa ne kan biom ni se e so hu ye se wo ba no awade a ya obekọ ana obi ba wo nchen wade bia ya ono so wo kọ no eye afutupa eni nkwanhye papa eni na ebiem so no efie ya man ye de to mo se wo betimi anu aduane papa ama wo mu kunu di enu na ema na ema ne bebre akwa abonti no enkwanso no mo na se yankra so ma me na aye chambers enso tani we se wase yenim nam kro ya de yankra yenim nam ya de yabenkwan eni yenim na yenim nam ya de ye enkatenkwan rewe kwa de na buobo ti ya kan se yanche ya ma no aduane noa na wo mu ntimi entrance e wo aware mu ne ba bia so ma me danse oba ya tetema ni akasa kire me mama lady me danse pi nyame enhia na ene wa solve Africa titru
Your problem 80% awia yi. My lady won wa solve our problem no. Say o my mu nyine nke wonu mu tie yen a enka me gidi se san how bebrebe na awofo no man titiru ya ne ya create o nanka ye ma a ya wo ma de o ma ba wiase no ye ne ya create na de nipa nhye dan nim ne se oba ne be ma wo a akwada no nyansa dodo na wonya ye dodo na agina ne maame so enyina ne papa so asem o me kan obi pa won kwa ba fu ntintan fidie so nko kenkan ho asem akwada ne fe nyansa wo fefiri maame ne ho mom eno no na nke wo se nke boa mema ne bi guide won mo bra won mo chusu won ho kani na enso so enei atesa my lady me fa nkwa akire mini maame bi a ne ba kwa awade na afedi akọwie ne se maame ne mom ye kontomre stew no de asi basket mu e de asoa ne ba no ebi mu de bi ko takora de nyina ne ba awale aso takora de ne maame ye aduane ne from ese achim odan o ya ben kwan ne ma no de ko osumi esan na maame aye foforo ko na akwada ne so na maame na san kire no bayire kora woduru dwomu a wo misa nyemfa ma no na ese oduru fiti odi si wa na ese watwitwa esi so na akwada ne san akogina dwom san frɛ ne maame ebusa ne se ma na o se me nto bayire bayi maame no gina store mu afi na maame ahase atob na pono mi gide se enka maame no nka owo abaya anka otete no na nka odi yenu mu nyina aduane mu a enka ankoduru sei ene emma ya ahodo a makọ wurawura wade ahodo ase a emfaso bi ama so egina maame no bia ba hyebone wono ne feel say time wey your revenge because wono ne call na ankosi aga enti ene wayi bibia chechira soa ne baba nse wono na enkodi na de na nso so ne nyina no adinisuo na beba ene side chicks ye bu nyina no be ma bi wo ho a won ka se nko ware bia ka ne yire hu na nso ma mi bia kogina ba bia ho ye ko na akwada ya ko wura ho aposei obi awade ebe wie mimi no obi a ye bu onidua minimo bi a satan na papa yi ba obi kunu wo tama yi bucket imagine bucket bi no wa logo sardine geisha eniama we buo ye san a ekoto wo bankwa nanso maami ya hwe wo ma ne baba yi obi kuna chi saa ma ne baba ne ko wuye enti ene nkomo na ye bo ne de enya nkomo keto o empo mema ne bia hwe ase ahodo eye wonom maami bia wantini ankyere omoma mema ne bibia ema ewiase eniama ekoso nyina dodo na agina yen ma ye ne problem o nanso ye nhwe ne ye nka ho asem enti enkoma ye bo ye sra bad time say wunya wo akwada na one akwada ne nsoma a wo se wo no Africa nko an ye de ayese me wo am wanyina behwe me enya compulsory eya dum bi asema me ko obi wa wonte mase eya dum nyame adom na wotete ne yie na adom bi so akora ne so a okonkan ya na waka me maami bedidi me papa bedidi Africa ha no ye de saade na hyenkora nduduo maamu na chese bi mu koye adwuma akora wa aban mu a na omo bo aban kro no because say ofiu say e wo se ohwe ne fie enti yesra abatan say entete no yemfa ma nkwada no kwan paso yenyina ho nya nhweso sanse wiase yese okoto nwa no ma enti wo ye nhweso na akwada na ehwe wa maami ankyere mi sei me maami kyere mi sei na ma bibia atimi adimu my lady me das na abrampa maami bia oni obi di nkomo se ni kun akofa kola aketo asema ni kun be kasa an oni akra ni ko hotel pa na kra wuro ne ho na japade san ho ntiantia mienu se 11 japade ni san ho ntiantia mienu se 11 na ne yire dross kakraka Igrana jona na yiri beda no akɔhye dross kakraka etise t-shirt ya twemu ahoma na msi abai wa no kɔhwɛ na japade sound tiantia mienu se 11 ai titi mana abrampa ne yakasa akire me maledi nyame nhira wo pa na maledi ne afutu ya ade ama mma tituru awofo no maledi awoso omutimi hwehwe no mo bo aba so ebia ne nipa ni me ne wa bie ne ma so pa akire adasa maledi enipa nko na nima na ma bebre ahwease nyina ayo mawofo ma bebrebe ahwease ayo mawofo maledi de me kamede hyase ne se maledi se akoda na kwa awade wo na hia me pa na nyame ye na dom na wawo ho na ne maame be kire ne krache power maame ye hura ba be simfimfin wo eye efie ho
enam so oba be hwe ne benti malady senka u be dware unana kra se 40 days atwam ayire so anka boso me mienza mami betimi abetra obe afie mienu ade a oba be hwe nana malady die ebe kan se mami a wote se bia nesi utrase ukwa dan wachi bra na okra so ukunu ofie enam tete e boni eni abahye boni nti no onu agya ne kuru ho no obekire ne ba ne se de wonsi nware ewu fie ho aduane omudi teze bibi omu ye bia maame no ani ewom bi enti ama akra no eso mpeke nyansasem bi a ukosra wase niema ukokosra no nansa no afiri hokọ ede na wogi ofie ho ugiram na ukoba dabi maame entete wo basa ubegu nu kra malady ana etoso bi malady duru ba bia de ya na me pese me bisa ne se sa maame fo a omu piepie omu ma ede koma mema no ya na edi ade a sika bebre na obenya na sa ahode na obenya no wo de kwanfa obetimi apiepia eye ne ba ko abrantie we obehwew se de misi nim no chese malady ebekwa ko wi akire no wo kan se no di ka de hyem obi o ha won fa nchewo so ohun so di ni kurachi obi o won fiu hunu kra ne yasem kese no kase memfa nchewo eti malady awofo omu yesa nei omu nyai na wanhwe ya ube ma uba no afiri unsa wa bra akra ne tam nso ye malady etoso biem eduru ba bia mitimi hu maya ne mampanifo bi ube na atade bi ehye no mitimi bisha se ti akra wo firi fie no ne maami ahuna na udie wo ni bedi sa nkomo no se ye ne maami hu so oba ne maami nim se wodi kopesika ba fie ebisa akra na ehwe fie akra na gba akoma maami ne enkora aka wa akire nyina nya bidi ebone babe se akra so nya adwuma asha atare ededa ne ha malady na furu mugu ho na atare chese ba bia ne paso edi nam kure monten so na ne wofo hwe no no odi apia bonten na nim se bre bi bedu na ani ho no akra na wo ba be ha no ye besere ye maame no bi aye yie mo ne nkura ne ntena se nkasa na de me depa na mo kan tomakoma so wo ye bati afahye utirim se nyese wo ba so omra mehwo malady asem kese pa ne da wosa no awofo no bebre di ahye wo mutirim se me ma wo ba de kwa bia so wo so behwe me ye kan no hen ko debra na malady won ko jimi se de wo jimi anya wuo na wo be kwa akoto adaka de asie no obi o wa won fa nche enti ye besra awofo no de wo anya no so wunya nwu ya ngata oni to aso kokwaje na akura no mo ne bra sebi nyankopon de ase nanim na awofo no omo hwe se akura no se school no de na ekwa hwe se wo de na ekọ se adwuma no osua hwe se wo de ni sua e mani nkoduru ba bi na nye wo nsem no nkotena bonten kone na nkrofo okrum so akura bi betimi apie frifie wo ba be busumi no o mafie ne maami so musa na kira kwanpo ti akura we benyina ba be ware na malady kwan be no de ni kunu e ba be fa so nti ye maami nom awie yi se de malady din semu ya to no yesremu se na wo ye sa bi asi utrase ne sesa na nei hunu se de obesi no ba tenase no atu no fo malady me di wie no enkoda nyansa ne nimdie nyina no maami fo na de ma wo mu papa dwara no papa apie ko okope bibi aba nti akura no ade bia wo sua bia eye ne maame papa ne kakra bi se akura no ye ade enya nani no obebo akere na ejai ba nyansa wode be nanti asase su nyina no eye ne maame na sabi nyansa be na ade gya wo bai nimdie be na ade gya wo bai ama na ba benyini o benyini kwase ade nkwa no ba be ne maame samfo nkwa na no odi enti akura nso benyina ba be din samfo ennem so ye wofo na tie ye wie ya sisafiri niema bia emwa ho na oba no amfa ama amenyini malady me dase pi enkoda abremu no aduaba wo bedua wonimu no ebeso amwate to ye batan na wutie yen na oba ne swa sa brede ofi se wo control na eyeye je obeka bi obetienti wo wo na tiko didi grofo kwanchi jiji sikabra aba no awugu no ebeso doso na abetete bebre so adi nti wudi ekoso na wo so abaiwa no ji aba no na dua
na wo so so ye fertilizer Aye de agu ase. eti de agu ase etu so ginedua na nso na beso ama woni ate mate adi case number 1 Yeboa Evans atase one oba ne kura du Abigail logo and crying God oda you go Bra Evans at say Yankopa do me ho ye pa. ya da se ya Bible Quran na bibi focus ya kasa prekoshna bodua ne cross opede Bible. fansa to so go yan sole SDA. nkodo Ya koye. bodin ya me Me Evans Yeboa. me sada Bible iso Inside Bible. sa se mo american Sa sem bia american. no kretrodo ni nitro onyame boa me anope oda Anope de boko. My sister was Germany, a friend Martha. And Lady B, Abigail logo. Or online otonyi. Nyi na ya making it dadan. And oton. Enti my sister ne se to be one ho. Na afi of friend say so deliver in ni brand on famba. Of friend afi we dum ne phone. Enti na say transaction no ye ni nti transaction no ye nyina no send Abigail logo no nti na nse o friend na on fa no na ode ne number ne ma me se me so me friend wo ha me so me friend na ekobate on fa nti echi na Mrs. Tane ka chem so o friend o fa ono aba ne online ebe friend and o ka se ne phone ayira na say ni say ne phone ayira na o se no phone ayira me so me send this kai ma sa che e ko 1 month ni nti why say on sending me in brem oh me de bebro my ship kra eba up to now and buy na say wa block no kra wa block o sister Abigail logo kronori ononi aha na so tonwi ba betimi abasa bia na wa ship nso so ship ade a enye eya na de ba Mrs. start so to be the same 3 days eba but onon ko ade no say wa ship a call 2 months ni and buy and abai when na block o sister block no my friend this sister no ahoma so enko amanso o sister ne friend say sister Martha wafa hello mommy and Martha it say nyame adumo pacha na nso e boko me pacha utonwi wo Abigail logo ho no enhihye be na mo ye o ka se be di sen ansa na unsaka yo mommy me da se me pacha TikTok ho na mi hu no but me tobi wo geb lady back ho ono post ya 5 days na wa ha nti mi hu ne de no so na ono so ne de ni bi ye me fe na me friend me pacha wig no toton ana mpacha dabi mi ana enti mumre ti wig bebre sa no madam mumre ye wig ye good dem sat create be ya ma yo yam kwai pacha enti me friend wan fa no be tro me enti o tro me na me o se me wo hen na me tro ne se ono so wo hen no so wo Ghana na so me so me wo Germany na mahu ne weeks na me fe na me standing ya me pe no e ma no na me ka chen so won te me so na o te so no calculate iska no e ma me until on the 8th September na me yes kan ma no na o tro say I will receive iska no na ka post iska na no so me send ma no o send iska o de be post ya brew mpacha me sound send post iska so man Inti me send man no me share na 2 weeks na ma me friend na enko me friend na enko nti me ye audio ja no say me panicho me hia me wi na still e mae nti ono na be friend me say oh was friend me ni phone e ira fe na ne saka ni phone ne ade na say say me sike ya ba ya che na lady back no post 5 days na wa ha we de obeka say a check akra Inti opa cha receipt ne mami na me check nhwe. And o still you what o ta mami.
receipt na e kire se wa shepo eniema no nti na me so on fa receipt e kire se wa shepo na kahwe nti mante ne kan biom na me san frɛ me frɛ na wo se wo kɔe no post office papa na o hwɛ ho no ni ho nti mankasa nti 3 days time na me ye audio man say so why na adwen so betna internet no so agege nkofo sika dia me ye last person a obeje abuchefo sika I am the last person you're going to deal with. Auntie no lady back no ye toy and no de aba but wo de mahu say e krono na wo de so wa post to ade file receipt ma me kura wan fama ena me yo audio jan say wan fa me man up to Friday last week Friday so wan fa me sika mana ama me a mama wi asti nyina hu say ye kronfo na ne ye mayi kakra say ma me receipt na o receive ye no eya no de abe ne WhatsApp status say I obi sika kura ni o me ye ni wi akoma no nti na I so de me what the one yi what the one dad and crofo yankola eni sika pabasa me che nti me hu ye nam say lady ade no yes sir ni de odi bu nkofo because why saw the receipt about the dada we no try me san kan nti me if the number na mama bra so no so friend wo Ghana ho mama o friend na wanfa and am say say the omra yes obebu abroche for ache because what TikTok one odi mi gugu so nti na me so mama bra ho ye da say ye ba be friend ba me transi simedu ye nya no ga no ba nwie ne ye friend no asemuni enkrai yo banko yo zo fami yakopon ko so na unsha mo nya mukase enne ewia yisu ade ncha kase ebe free Dr. Ba aso ye edi amaya hwefo ene atiefo enyina tie nipa bebre nim eye ba ye ka dompe ye ka kase ye ka yade e wo dompem e wo kase mu a na ye Dr. Ba ana wo ho adura wo desa enti na awia ya meni wo bedi nkomo yi da bia ba wa adwese wote na so o tie na wutu ho anamon evizampani mfoase abaso ba na meja e pai se ta enti se wa tu ho anamon na sabe wo de wo dompe no ka se no ekogro medamase ekodi agro ba bia awia ye no ehun sunsanso bebre bebe nipadua no so edunti Dr. Ba se na awia ya meni wo bedi nkomo yi bo modern na fa ye number ye didi dwuma no na fe ni eni nkomo na yade bi efa wo nipadua ho ade bi efa wo dompe no ka se ho ana yade foforo bia no ofre ni enu bedi nkomo mo aba yenso ye de obo ade ahaban no ne nu bra na ode ahye Dr. Ba ansa no ye de didwuma ewo nipadua wo mu ama yade pa afiri wo so ama anya fa hodie ye number no ye 0244 988 004 0244 988 004 and you was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Ba number way and our friend ya ubenya ni anu wati nkomo sa o hwe Dr. Ba me no kasa ye okuma se atonsu agogo abai hospital no na chi ane wo ana nkranso ye was Painters Road 80 Junction no e wonso ubehu Dr. Ba e wo ho ene awia ye di nkomo na me ka che o se dani dan nyina ka se oh akwala ni dem sabe awia se ankasa se akwala anabo fra bi obedi dem onipadua ne ho ebe na epra bi anankwanhia bi di aba na twina ba bi a wode ne koye so enti na obehu so obi baba Dr. Ba ho no o ma ne ba a wopra ennenan ananensa na agensamu etube wo akra ketwa bi obeba na nensa na ko na kase na kosi ba bi antoa enu na Dr. Ba se menka nche wo na ma woti asense se wo pese wo dia bibidro haban ya didi dwuma to akasa e ma dompani bu emfa nkone na ma ne nche efise firiboso me nwotwe ekopema fe wudi dompani bedru na so ewa awu kise okofa dade na ne wo de adwonso ho Dr. Ba pese wo be ya sa de na ma nipadua no wadi dem ni ntinu ntini ye bo ka ya ka che wo se
obi a ni dompe mu abuo so ya akwala so ye panin se ba bi abuo se abuo ne nam se abuo ne nsem ba bi adompe ana kasa na abuo bia no omomode so de beba Dr. Baho ebia me ni wudi nkomo wo ba bi a wo dompe mu abuo da so to boso me miansa adu kasa no hu ba bi a efa ekwa boso me nan se wan free ho anya ye ntu anamo ama Dr. Baho a ebedi boso me nwotwe kono na wo kasa na wu na afi wadi dem afi kasa na nka wo nsemu asabe e wasanka wutimi di abibi na afi wo nsa na konkon okwa wo ye no wo hwe nyeye wo nan na nka wo so di tu anamo nante ekopa adwuma ye e de kwa adwuma ba no ne ya se nan no esan se wakotena ba bia me adi waboro enu ti Dr. Base ye wa haban ye nyankopon di adom ye nya na me ne wo kasai se wo haw bi wo dompe mu abu se pen ana dompe da ya mu adwiri kura na sebe wotimi bobo anu di nipadua ne ba ahaban ne ebe gya na ma dompe no na no atwetwe dompe no aye ne ye adi ato so enti obi odidi dompe mu abu beba Dr. Baho eni nche bi bosome ba ko obahu sa ne kasa na kansi na otu Amerika akone baabi enti na mini wudi nkomo de me ka chewa wutie me ne se hyene so se Dr. Badru de to akasa no enim se me na we wapra wanya 100 years dabi me ba we wo 1 year dabi ya haban ni se obia ya de fi se Bible no ka se ye ni dua na ba ne mfa aba ne sa ya de no wanka wo mu se mfa nsa pani ana akwala o se eye ya de etu dompe ne mu abu a wo ye maame pani no bra Dr. Baho ne mfa nto ma wo udompe na abu na o ya akwala no ni nyina oba Dr. Baho a esensa haban ni dijuma etimi dijuma odompe ne kasa esunti entempa na udompe no atwa na wanya fa wudi aname no wudi nkoma ka cha se yare na adukuru udompe no wodi ane de yade ana adukuru udompe enti na obe wo bi osmense yi mensa twetwe obi de na opem na obe hu se ne nsa ni shoulder na beti no oba se ana ayi ne nsa no na konkoho jesa no obobna frɛ wo bri se o meka ne nsa nhyem Dr. Base na mi ni uni nkoma ka cha se won nsa na eyi anu am ya ka hyem eyi anu am ya sa de hyem one day dako de be hyem enhye no adidam enti won nsa hye ase se eyi etwetwe a fabra yen ya so ne mfa haban toto so na won nsa no dompe mienu ne kohia arewia ma ne won nsa no hwihwan no na ni nyina kan akosi ani esansa ye wa haban enti obi asabe ne nsa eyi opaja ne nsa mpaja eye ne yatutu no ni nyina wo de ba Dr. Baho a ye de haban ebeboa wa masa ohaw no afiri so ana mini wudi nkoma aka cho se wadwonku na ye frɛ no hibon na wadwonku no a etete wa ha wo no mini aba ma wutie me maami a wutie me papa a wutie me minu aba sa ye ka adwonku na sa wadwonku hya ase se ebetete no antu anamo a ena me ka cho se nipa bebere bubugu fom sabe ayi o mo adwonku na ama na o mo te fom ye ka adwonku a efiri wo sira ho no ebeka usisi ho no wataaso ho no kasa bi hye na hya ase se ewere a na de yaw ebrew enti na obi o tia fom i mataaso aka wo mi o obahu se wajani din ade ache na asa ye obahu so akoto adrobi na wanom na yaw ne ko but adekura ma yade na ba na yade ne nkoi etu odede mato yaw ko eni nchebu obahu se afa obi ana nka otimi nante no aka fom afa otu ne na ya na ntu na chese wa ma yade na ba ye kese nanso Dr. Base se utimi nante na ye oya se abubu ogu fom na ntimi nsole nante a ni nyina ne ye board sadesa do foka do be pie Dr. Baho a ahaban ye didi dwuma no sa yade a ntantem so ye bema obi a ne hibo na dwonku se be ma ni ntimi nante no watimi anante ana obi a wote yaw ana pains ewo na dwonku mu no na nyankopɔ adaroma na ni nyina kɔ enti awia dia me ka kire ya hwefo ne yetiefo pa se eyo wadwonku ana wo hibo no ana sebe eyo ya etutu ama na yeso ye bubuani da fom a mesew me shobo se obi a wabubu aka fom esan ya dwonku nti no momfa ni nyina mbra Dr. Baho ye bema na sore anante ama se nyankopɔn aditumi ehya haba mu ena me ni wudi nkoma na me ka kire wo se wajika se ebremo no eye yade na ama na ba anankwanhia bi na tu mre bi atwa mu e bia na wo so mpa bi akode da so o matres bi na amoawo ukonwa bi akotete mu nene ama wachika se ye oya
ebia na wo de ya adwuma bi nyina ho bi a wo koye ye ne ama wo te yawo ene ama wo bre na hyane so say ye ka spinal cord na wo chikasa ekura ni papa enu na nipa wo be wuso obi ache a na ye ne chikasa wo hawa bam wo be wuso obi mu akọ tene ni mu anya ya na chikasa na wo hawa bam wo beti so obi ti mi gina wa na mani subrim be chikasa ye me ya na chese wo nya hawo wo be hu obi okokete so anadwo ntimi na ni nyina chese wo nya hawo nanso se be mpanimfo se de okom agi ene meye unya meye kom bi eni ba bia biem de Dr. Beka cho ane se obetu ana mo na de yare na ba se wachika se onya nkwanhia se ye yade yemfa de yemfa ne se ye de ahaban no se be etoto wachika se ne so ama ohaw ne amane bi enne ama wachika se bi afratena bi so ama ne bi mu bia na arewe ama nne wonante no na ni nyina ya bo wa masa ohaw no afiri wo so se ye ka wachika se ka wachibremu a eye dompe ensa se ye wa drive fruko dompe nim eko wura dompe nim sa yade ni ti entempa obi a oha wo na chika se nneko obi a ni kotodwe ye ne yatutu no maami ba ko ba ye ho na wotwe aba obato onwom enim obato ya ne se wonim se Dr. Bansem wa ekeka no radio so nya sa na ye no kore se watie na so ne number bi one day ano fa ne bag se obetra ya hwe wa nyine ho adi ne ho to no ano oyi card no odi na wotwepe agu o se makwa ma me papa mi nua ba wutie me papa hwe empanimfo da bia ye ka yade ankasa e wo wiase ankasa no se ekohia na adura na chase yade no na no abrase enti mra ma me ne di ne kotodwe be hia Dr. Ba o hia kotodwe na aduru no echina wachiri nyina bebre ni nyina no de na wotwepe wabenya anu ye esa de entia esa se ye won haban a ye de tu nipa kotodwe so ema ya obi e wo kotodwe mu ana untimi fa wo kotodwe na ntini nyina no ne ya bo wa yi sa oha na frimu na so anya fa wodie enti na wiai wo ha wa ma ne wo dadwene enyina ne se ahe na mefa me di mi kotodwe mu yade be kwa ma me ho atome a me kanfo Dr. Baka che o se ono ana sesi a wotimi ye fi se doctors akase akura be che o se kase we ya titi we fa kwa Dr. Bawo ye won krofo mienu bi o mu firi soro ebetehwe ye do mu firi hospital kase na o mchom se yan ye ne betimi di ahaban ye nya sa age so o mu de dade ye eya sa zo o mu ntimi nante enam no kase o mu nyina firi Dr. Bawo a o mu koto o mu adwuma so enso we nyina Dr. Bawo ya kire nipa no ye mfa metena wo ho se ye beyi nipa kro abekire o da bi ba wutu anamon na wugidi di aka na wonso beba benya ho to te se maami ameka ni koto jare na wode na wotwepe abenya ne fa hodi entitie na fa koto dwemu yade ebra Dr. Bawo je number ni biemu aye 0244 988 004 0244 988 004 enemi ni wudi nko na meka cho se ma me papa minu aba wo de da bia wusu ana misisi ya me ya ene nkwala nketo anyina aka misisi ya mesrawo sisi ekuta nipa o enti se odi sisi di agoro se kim no anto na ma ama Dr. Bawo a ubenya hawo akese enti na me ka cho se ai haban ya yedidi dwuma wo nipadua wo mu no enye haban ketwa enti se wutira anye ye no ahwe ye no ama Dr. Bawo beti so obi ka denso na enye no kore efise nipa bebre hunu sa adwuma we na wo ye na sabe abua nipa no so ada ne ho kwakwa na nse no obetale ho no oka bi utira je ye na di akire bi na o yade na koye kakraka enti fa usisi no ebra Dr. Bawo na ye nhwew ema ho nto ene obi ba bodam wo ne ba Dr. Bawo ebekọ ene obi ba twira yade ne ha no time di wanya bia ka we fesi so mame madaroma mediasi eye 0244 988 004 0244 988 004 and your 0244 083482 we heard Dr. Ba ye wo Kumasi atonso ago Aban hospital nachi and your one can so Spinters Road 80 Junction or bohu Dr. Ba awia mi no wadi nkomo me se da bia wo fa back sen wo na pa yarsa bia ba bi ba ko pe eno ane ba yada se me nyago ponsham yada se ya nya birthdays no we ye shanty belated birthday and comma shanty me mama efe
Queen Elena Amano ne princesses no baako no na Shanti ono na ye Reverend Obi ne secretary to you be akomo papa dia oba fefe bekwa kohunu ho enu nti endra odina woda ye maame mama efe se ye nyina ye fefe dikase so na ye wish no belated birthday emfa emano onyame hira no na onyini fra domo enko adomo ye maame ya pepra oko offense abofo a ono ne hema ya wo no America kura friend Denver and then I'm enso di na woda ye nua be ma ya de nyina Samia Dubuachi our Kesben and they wishing I ma happy birthday and now we di na woda ye do bebre na nua be ma wodofo eye Samia Dubuachi so se odo pa erade enyumfri adomu ko adomu ya ni mienu ya no aye ho adwuma ma me ni di ni de say TV so aye hu Eric Kufo Senya Edina Woda every Akosua a wo me magazine na wo se na Kufo di wa woda we mpaye bompaye ma se radi new fra drum ko adum yeda se Abigail ba hello Abigail hello Abigail yes hello Abigail to say Boko your friend me Oheneni Adazoa me ye adwuma o Sompa TV so okay Baby aba Hassan sister say o Germany na wa woda enwi wo ho for the past 1 month Unfa me dey dey man why me dey dey man o say why I've given it to you the two of us everything o say dey yenti dey wo kan o you see me deliver man da ben o say twam 1 month 1 month me man o say dey on that Madam Abigail listen to me please nyabotre na tie de America no ne hu kwa akora de befa so maame ni say wo send sika ma wo ka kire ni say onfa sika mra for shipment or the sika ne brew twa picture receipt ni bre na kire say wa ship ne ma no wa fa ma no transactions on we ye na that TV so yi wo sorry ana wo de we ni so e de ye advert say monhwe obi nyi kra na me de ko sendi na e wo Germany no meanwhile enwi ni so ne nsankan enwi be nko na wo post a 1 month ne nsankan Mame yes she Abigail she ewiase na won won ekom de yan ya nyusu ya left and right in the deal ade a wo ye no you are a young entrepreneur afei na wo ba na wo pesa wo ye adwuma na wo di sa character we ti social media me ma wo ne akopem eida adwoada eye niam mienu ida so de maame ni nwi be ma no ana wo di sika be ma no enye saa ye do wo handles ni nyina begu TV so say wo yes scammer what did them no kan Dabi me yes na bi yes one na da be na de maame ni sika be ma no me yes that no possible my imposti na wo de waje ni sika no wo de da be na de sika be ma no Abigail loko ye be posti papa se waje obi sika na wo ntua ne ka wo wa block maame no wa block no oh da mi be wo boa adene nkwala nkete munam kwan bone so epesika hwe me say na de no kra wo TV so dada mobi ko social media se wa mama me ni sanka sika free na kopem dwada wo be trend free akopem Australia mito pipia ye be trend free akopem Kosovo mo se mo ye nkwala bone ena mtiti social media no so kateno ono akateno me say ye be trend no papa what just Canada what ye the way okasana the voice be necessary what the ma obi
a odi ma obi ase de fe aden ni sika peboni aden me pacho we ye annual widows treatment program 21st clinic afiafi bia o me ye makunafo we France November bo so ni de di kan e wo mo branches bia obakrani ko ne enhwewo enyanka nso o se we fie ne below 18 free consultation, free lab and free diagnostic, free medication, free massage, free snack and lunch. And unti if you no pan on so kopema we aprem to bia free 1st November 21st clinic branch be able to me the room. Lawson and free. Delay my capsule. Lawson okay. Papa wonro. Enya sam keto akra. Na so bobo na wo ento me pa cho bebre ane Lawson delay my capsules. Me pacho, your number is 0248-619-999. So pacha dear drew. Yeah, baby. Or say who are tidy home pabwa will be between the abua or Belgrafana ejanka who bet me Eddie about some peria. And I saw the better number is so 0598559802. Tarawa Media and as a blessed foster and no need here ebeba so. Bra betranse. Infonia ya fato so me ere se ga na yi ni me ere ni handle no say Abigail logo no a. Ma I ni handle no logo bi ka ho. Ya Abigail logo bi ka ho. Logo nka na mo de wo kan logo nka ho na wo sa video we se bra wo mum nya no we o send ma mi sister eno ne video send ma wo sister no Germany ti eno no digina so to ne ma no but e betumi aka ba se onu so obi picture no wakotwe de yes a wo wunim yeah betumi yes aso ane enti ade a ye wo ena ade video we breye yeah asem bi aba ho ame as a host minimum crew members e ye ho frame wo ne be hold responsible what you say wujitum okay we know o sister no because ene krono na ekoso e o social media no e betumi aba se nipa ya mode na betusu yi kra na enyo no o sister no bia wakoto scam afo ne nsem e no mako e obi picture e no mode scam no the same me emfa no tibia obi picture no mode yesa about transaction no edin Abigail no ene wo so ne de na chese eye wo no wa hello mama oba pet say bacha you na nso e boko ye frɛ say bacha family Rita nso de bi adiu ne me ne madamfo woni wadamfo me bacha ne mokoto dan enyi ni bia o mo ye ladies too e ma yo mo ye ladies too no mo ye sa de no me bacha ba ko ne friend Madam Gold your friend say Madam Gold onu so say o ton nwi ni bi ai eto mo ji scanner na o madi ya di scanner de ma mo ya ko de ye wo Ghana ha ye wo hiawa ye prison officer enyi na ma sika nso ama enyi na ma sika nso ama your friend pa wa block ye hey yeah that's it me say champo bremo talk show back so mami me dance enkura ya nyakokuduro ya niema wo titi woman fo so mami eye pa say eniema egu internet so ya anaso online ya nkofo eto but ade ba ko say ewiase no yensusu ne enya semuraba fo sakrati fo se debe you ya bie store e wo Ghana edwom ani e friend se brono ne nkrane Kumase Germany store wo ho bebre ya o ya wo mto aden na yemfa yesika na yenko wura store ana yenko dwomu ne yenko tosa de because sane me nyina ebi wo dwom mo so wo mo Ghana e obu wo mu ebi wo dwom na wo mo enko nkoto
just say ye jini made say akwadwo and I want to office near person near mano near the brewa na just say we you be aduane kra no a obi pese de bia aka once a while de wo ya nyahwe obi de bia yem person near family no that ko person wona be hu won enti ne ye kan say yam to ye boase awie ye no aba o aben emrantia ne maba the youth of today no ebinim so ba no tai ehu enu ti na kwam nam so ya wo di jiska ya wo di eye nnema no edoso enenness of ma me kan ye no awofo se na motete mama wo ba ne sa bigiri a fe no ne tunofu anya sa no se ne ma me nim de oye ai enti no mo ya moto ne ma online ya mo hwehwe mo wa ansa na moto so ma me da ase oba abrema mama me da ase na ye pen so ne de aba se wuti wo fie kura na se wo pe whole container 40 feet akura na obi timitina baabi no waje usika na ye de abrewo se ye ne papa se ye ne bone na scammers ya na ye me ya se information ahodo anka yanya yi security agent ana service bia ntimi nka on trace number ni ade na nka enkopie nipa bonfo bi se so ne enchi omo because na mafo ya da ne ye ho scammers yo se de enfo a TikTok or Facebook ya wo ani ya the bags na esa ya de kire ne to na bia nipa nso ya dufuru pe ebu asa nkrofo nde toto items ne so no wa wutimi hunu se bag ni etwa ne hui was 400 cedis abranka wo ko bi akegeti Dubai ya ke bi 1000 cedis wunso hu ne sana na do sika asen ne waje na di ne watwewadi sese ntwidie na yade ekoso eti epese obi asa obi amana ni na ho sene ya maame kan yeyi wo hwa na nhwa wunyi ni a mesra wo bomoden fa usika sha bag mkoso okra wo pe ne kwakwoto because enkwada aba sese no ye pentemanya ehu ya nwini obi anso obebo yedua se obe ye den fa ye ho ye de abeto ho wo de ho ba ye beji usika di my lady ye da asesa asem yi wasom na ye nim se ye den impact be free mu aba me online me niema bebre me tono online me niema bebre me ntade bebre online na me toma ade na bone no aba be frem hey mama baby a obi anyame hira na recently me wig bi a me share hey mama na no kra so ye kels nketo bi e de abre me Sasha Wicks no me ade enkra mu bobra ya dwuma abra payola no payola Wicks kama mu bobra kan kra nketo am bobra na bi no ma be frefremu a chese minimu kwan o ma fa so bok krono nkra ni bi edi bone sa no eji obi sika yo me pacho Ashanti foam unma Ashanti foam ash foam ai na Ashanti foam no no so am de foforo bi abe fe ni jigijigi enyasem kitwa jigijigi mattress enyasem kitwa pa se ne woda so abua usiesie wachiri bramo e ma wo to ankasa ye wo queen size ye wo king size ye wo medium ye wo single size enyasem kitwa kra ti showroom ba bia obetimi abawuru na so obefre na waje nchiremu 0556 579-214 na unso wako jijigiji mattress ibi Kingdom yanko hosesie Kingdom Herbal Center na Kingdom garlic capsules ne bitters ediaba wose niema hye so stroke achiw akomayade srade boni esisi moja ntrim cholesterol no wose so you be a garlic pampan wo mpede a enu to ensuo de no to atomene no capsules no waye ne gel kama wono ma boko en waye Kingdom ginseng power capsules na tremendous capsules na yi namu saya de bia na ede free ho ede amawo 05972885 na onso wakwa akwaje odie na wo so pe security guard e wo 21st clinic ye hwa eti so betimi ayadwuma na bomodin ase wo de application e be ben hwa 21st clinic I deadline me min de ya prem to bre na etwa security di mo den pa as for tasty tom ana enye tasty tom Gino for and every
we moko jene ebuso e de niam nyina agu mama afrafra sa wo ye nkwan jollof pay na dia ye ani fefefef de soso anu so ede e madwuma ye ne so eye simple eti bomode asa woni gino we di o ma ye ne complete we do ye wa de nyina pa cho Oheneni Adazoa ministries in conjunction with women of faith we ye second annual conference me pa cho say my time of fruitfulness John 15:5 Genesis 1:28 ye birthday mu pa okay West Business School edam me da 8th November Prophet Amofentwi Henry Fountain Gate Techiman ono ne kasafo Apostle General Moses said the voice of power odi for pa afa anyum to for ye maame PCS oso de anyum tini ye maame Abna Ponsa Minister Audrey Ejapon Minister Adepa Root Minister IBG omo baby me pa cho talking no ye shile white edible clay any fresh coconut enu nti fasa aka de emi enu bra na onyame ebefa ne nkrofo so ama wo so wafa wo ba na me pa cho fascinator no hye eka watamfo gu fom no mo dai ya ka hye fascinator eto opuno ewo watamfo anim na da no enya asam ketwa ye nwo ya ye mod dam me pa cho ma uku hu hia no atimi awe wache ye mensisi bebo emmo ye de mfa ye ho ada ebenyem kura ye hu obronsam de oye don mo unni mujen na brampa unni mu man of 84 pa ena ba konso ka ho ye nwo ya ye mod dam brampa o ministry ho o ka ho pa Maku hu yaw watimi awe wache o mensis bebo emmo emfa ye ho eda ye benyum kra no ye hu obronsam de oye don ya nwo ya ye modam mo araba bremwe malady masum na yenchietiefo ni ahwefo nyina malady he me say sankoda no mo nam sa social media no yenka no krenchire bi no malady ubedru baby na be ma ketwa na ne photo bodown abaya ketwa na ne photo bodown enya bibia yeso yare kakra enya accident o yare kakra kakra no muni baby adodo na afre malady he nkwase asemo a akra we ti social media wodi jijin krofosi ka mema onwi onni nwi ayaji obi sika na ye ne wadika kana mesum de toso obi o ha wo ya na dia won fa nche wo yo won fa nche wo ekwen obefa so obejia no obeje sensi ahwemo asem a woto o keka onse ye de obetu TV so ma wiase nyina ho de enu ye wudwane se wo mpesa na se begu wudwana wudie no onni nwi aye fo so akodanko asi so pesa obobra malady na nkan kwase azemze no zo bedi asemwini ebi ye ni yie ebi ye ni yie de obebisa no owa oseme wo no de abrɛw oni osiwe de mi nibi de owo bi no de abrɛw na wo akoda su konoma se wo mfo yini na da su ya mpade a wo ya su konoma wo presika da bai wo hunu wiase da bai eya mo fum sika sa se sika wo gigie yi obi bo bia wungu obi bo bia wungu papa yi sika no mo ka wasem 2000 is kan nye sika ma ono onua no ba sister ne se wan sha wan ka odi tinkrofo suom enye mo bia free oti Germany ono 2000 odi e enko de dey onso obi so afre se ni pakro yi a ni ba ko di Madam Gold ne eye Abigail logo yi wa wunim wo mu mesra mo TikTok ni Facebook ba bia se mu hia din we ya munwane free ho o mu ya zan sa account na mo hwa mo de to nwi no munwane free ho evidenti me nkoba se nipa ba ku mienu miensa e di adanse e wa bra bibi papa bi ni ho asembone nko ane hyem utimi nyi jisika zam de nwi mebrew wa bra nwi ni ntimi ma no wa fam sika di o abrantie wote ai na ni bra bre no eti konya 2000 no nko ndimi emfa nya de ode beye yo kan sister de bra na nti ko ndi vetwa na nu na wote ba bia de senkanatio sekuma na atio medisi podi abrel yewurade unso ni pensuro hwe o malady isi dia bompa wiase o malady anu de me pepe oni mfa de
enya die be oh malady me cancer no wanya woni hweme eti abo betimi apawiase malady me cancer na de wo kamaka de no wanya woni di hweme se de me kan se me di kwa kosi pono so nti se wanya malady hwedua bomba wiase o ene nipa nsuro nyame hwa kodai si yetete no wanya misuro kwa so a malady ko bedi samfu wei eti die na betimi agya no kwa free wiase na nkwasiade a wo ye obegyaye ye kanu kura tie nipa bi tie se wu tie na awia yi na se wai wa de sa za ana de be nante wia we yase a malady obi bobo dua ku obi be ku ato atwene se se papa yi ani ni nua bai omusi bia na awura yi wonam kwambone so e de jim krofo sika efiri wonsem adai ena obi di aba me baba akoma me sinaiza osisa obi no so $1,000 obi aje adekoro no so ama no wonder enkra no de bia na obehu TikTok one e de o maba nyame found say jojo na de ne picture fefefe ye de aka ho na mo bo bio sa anyum ne se ma master ne boy ai me se sa anyum na beje ntre hana okra bi obehu kwase aguo bia no sa anyum ne na da ho na ma mesa so ama sankrofo fun we ye oboma nyansani a obebo bra no wo kro ana obodi gya ne kwai na kura we se godui obi abodua wo ni sa awura ya ye ka osem eya abiga logo ni abom dua no mawua ni adi nyame mfansi ajojo aton ho si yamfa anko wa bra ba sasi to obezan krofo bedi won sika se utonwi unwi no kofa no he mukonyinya pictures bia na modi asise na semfo nko na munam social media nso na mudi malady de bia na mebisa se social media ebebua ya na ebeseye malady fo ba bia ye na fo ba bi so nya kura hwesemfo awura yi di ekoso hwesemfo awura yi ti wo odie malady ye ka kire no se wa mana kosi juada so on the kasa yo se nyo no kasa yo mu amutie mommo na mane say free sabe ko tuada back transactions awoye eyo wonu ma mini di sika send anything eyo pepe malady etu on fa sika ne mra na se enwi ne mra enti sa de wait ye no picture no na obi kura na akofa o picture de yesa and obi akofa o video edin ni so e a o de send sika ne ma wo e enu nya wa enye side nkuro ya malady osimi ka se no no beto se obi kura nwi na me de command side receipt no se fun krofo eni pensuro nyame se yo malady bisi obi nya ni nua opesu obona na oku na awura we sika obedi wasaza no wan wadie no malady me ka bibia mo bia mfra ne telephone so ene ne chat ba bia so opanwi ato malady se ayo boya san no se me ka che no eni se sadie we se ya bedi unsem na sa wonto nwi dia malady unya krofo untonwi na wudi nkrofo ana di nwi ne nam platform so se wo na woton upe bia de bebro na ne nsanka malady unya krofo mamo mfre no ni dwanagu ne yayi enei edwanagu mo bia mfre no se TikTok or YouTube o be bia mo block no ofre ma mo mfi no we krofo upenwi atoye wo mu a omutonwi omu ya special ko mu ho na kokoto bi no mo de bebreo sa big logo no da bi malady mo mfa na yi ne to so no mu ska waje adie no adase we a mega gospel campaign the Church of Christ for o ma fia fidwumedie o se November bosome ne de to so du baako eye da benada e de baako si ne memene da ne de to so edunum na enwumre bia ene wo ye san chechire e wo takrade mo event center brother writing amponsa ebe kasa na wo be fa no said you fa no radio so ne nkasa mfidie so no nti eduru hope bomodin na tie awrade asem a ode ebe midima fo se wani amawo a Dr. Tanda so ene wa moya de dia enkire se won sa wo bu akwa agogo ye koko sisi say ye prostrate diabetes ene ho mpempra wa de obesa e de 0244 774282 ebusiafo the boy fashion the boy me a goodie kasa owoniema ebini eye kama minset efesusu egbe wukura enu ti upe baako ubenya bi upe tufu a makola inside o se upe the boy fashion jewels ni bi etu akoto Doris omani entwi na mishama oso malady mesu me dana se papa so ache wo chance ado wa moni mienu Dr. Tanda so obo mienu baako anu baako on the go dey ono na juwe ni Dr. Tam ni jeje o hwa na ma
Joy Kem Roofing Company. Ye ko boy daiso. Oye IBA. Ko Self-law. No hwe Standard sheet. Ebe boa wo. Euro tiles. Ensuo to to. Woodworks. No me ye ma wo. Any trusses. Na dem. O memu yi mu nyina. Wato apeti. Wato e de apeti. Kuma say ye ne sokoba mpa me police station. Any dey em share 0540125816. Kojak Farmer. Yen ko sisi Ibajo afiefie. Eye proko. Bepun. Proko. Uhinimu sonso. Proko. Osia pro. Odi akoji pesi. Maya bosia odi jabidi. Eye kama. Usia sinko ne na se fita. Adi awsenumu no so. Ahohuru wanum. 0531069945. Leicester Ghana. Amuase. So betuma mo ananti don hwedu mu. Akukudro mu a. Bra wachima. Na wodi amu. Sanse ehunidie tamu a wode ma wo. Wode mu a. Sinema. Yawo atenten. Atantamo. Enim kuma. Ebusu wo. 0501390337. Yankwa homa ne so kechwe. 0554931931 0548931931. Na yankofa calls. Zero 0554931931 Line 2. Hello. Hello. Good afternoon. Hello. Hello. Oh, like why they don't feel. Hello. Hello. Oh. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, Pacho and you. I'm in Pacho there, Madam Asno Majuma Pamoye. I'm sure I'm going to be back to Adeka Hona, on also scanning amount for power or TikTok. No, sir. Where is your woman? Share left and right, center, just all round. Your friend, luxury hair. Sir. So yeah, I'll chat now. I know I save your number. Next week, we'll send this to my own morning, even that to say, will be interested. No, what's in this camera? To send never you have to know, I'll block your crowd and get you. Hey, and your Makwaji, no be normal, and should I would no. And a price, no, so them man, can a man say, oh, we ignore the best 20 price, not just a thinking. Where the company to bet a bonus over for yes. So no, there's been a luxury hair. I'm on your home. You. Hello. Hello. Pacho, the end you. About your friend, Madame, because of that, you're dying too. Ma, this is what we are about to really do. Yes, we don't make a comedy exactly. Maybe I'm put another cookie board. My time maybe, but that's not too much to one. The friend is said that. You know, the sky boom, and I'm not benefiting at you via ticker. The Sherman and my quality are your school to pre action to wow. Curious if I will partner the command to another picture about the personal year. If you are transferring putting God. You. That's who okay, see how dear Fabra. Why? Hello. Hello. Yeah, hello. Papa, ain't you? I don't make a doing qual. You, it's you. But about a winner, no, you're gonna for us or no. You're paddierful. You. You know to me, who say you mean that one, and you one or the account. Aha, and I'm saying a paddierful into me. You better, Mamma, you're born the road, TikTok star. Oh, but it didn't so near. I was you. But what I say, we are since open the abri baby. Obey the pro. And so no. Hello. Hello, ma. Good afternoon. Afternoon, Pacho Yanko. But your friend is a chemical certificate man. Yo. Ma, and the crap, me say the great papa. Now, my one, I'm a cotton bedging. I see a friend a luxury hair.
That may send 1,005. Ma. And everybody could get 2 years. I've been a vinegar bad year. Hey! If you're not switch off. Hey! Ma, yeah, bro. Hey! And they put me and papa. Yeah. One mighty your grace. Na ya mo de moto no he for. Hey. Hello. Me dey be see so am to ade online. Sa asem dey to me da. Hello. 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 Yeah, company. Ani o. That's program to. Wo so na baby a wo gina ne se wo hwe TV atwen ho why? Hello. Hello. Aha, yenti o. Me pato. Sa TikTok jadi na. Ai. Boys to do what tap on the mobile phone. It can have a good line. Remember what comes. On transfer so can 200. I'm on the Sunday and I bet 1,100 account. We're going to be able to put me up to me. I have got all your time money can for. Hey! I want to grab it. The more you want to Takwa the level more for car long station on the limit to go to. But you are not intending to send something for the car with the popular. It is the mom. There's a idea on your side. It will be a mobile phone that too. So what Takwa be I don't know. To be inside, you work on it. It's a man 2 and a half go chap there 11,000. She just a gun of phone crowd done in Crabonia. Bebre ye so nya misika na misigi se motetare ba ho nya me fa mu sie jojo ye da se. Hello. Hello, Pacho, good afternoon. Afternoon, I ma ye bi ayo. Pacho, Sompa Nkomo. Ai. Pacho, nyame hira pa ena ai awofo de na wo kan no. Na me ka de ne ma me de ai nyame hira no nya okese. Yo. Na me ma me piepie me ti ko ma me ko na police ni bi wo wu to me so na de me hwe mu no. Wo ma me piepie ni police ni ko twen pra ma ni wu to so. E mo ni wu to me so na de me hwe mu no. Na mfra no ma ne betrafu no. Free for and I may send the 5 years and I may channel and I'm a be worry me. Obi be worry me. Nani nyamu ya misada fa kwa me ma me ba me na nka ne nsanka. Nikunu na enu aduane mani ni. Nikunu na enchi ni nyoma, nikunu na enchi agaye ma no. And I'm here amu no. And your mama na dwene nye. Me pamu ni wie. Wo ma me ne ba ere ma wo ku twitwi adwaye. Ana wo dware. Ni ku na nu aduane ma ni die. Ni ku si nyoma na ni nyoma gu na ni jitu gu ya se no na. O ka chen so nye me no abesom ne. Na dio amu ya mo si nyahwe. Na matade na ba. Afi de wo tena fo bu bom bia obi a menyam bo so me woche. Bom bia pa ne to ase. Katire bi say me wo se me didi ma ne bidie ana me se ma pam no wonko ni enu anu ni fi ni bio enu anu life ama enu anu ma me de fa ne ye ma me ye wasedi a wo betimi na nku ho why ninku ise ninku me ho de ne ninku me ba ni suro me nta se obebe ne aware so ma me atumi awo wati kwa ma be ma ko wu ato so na sete dia wo se won sesa abayire wo so se wo ku ntwe adwaye ma ni nwale de minum agenda wo de nam erade be twitwaje wo ai ya ma me numu. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon. I am you. No, Pacho Alima Fabrics and they also scam. Why? Make us a fit a credit. Why na scam? Alima Fabrics. One should be at you. But I also TikTok. But I also to a buyer.
Ewurade. I come. Yo. Hello. Hello. Pacho, yentie o. Pacho, your friend me, Stella. A flower saying, Stella, yentie o. Pacho, I'm for you or where you want. I'm going to share. I know the same car. Then your name, oh, Mama, one thing, and then come with the baby. Doctor say Jiba so be the bien. Or to $1,000. Besina in you chrono. Hey! Say, you know, be boarding. Be boarding. Hello? Hello? Pacho, the Hello? Yet on Kakasa. Good afternoon. Afternoon. Radina Adazoa. The main association. Lina fashion. Yeah, that's it. Yo, you have last one. Hello? 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 Hello, Anio. Ebusia 400 brebe me kwan ne de Sompa Nkomo no asi. Ye be sorry so, na me adom chae se wabeto aso. Edamase. Ye den ti asronko efri Kojak farmer hono ema ye netiefo ne yahwefo na awie na Kojak farmer eye dwumeko amfihie aduanan ene akirenie ana waye hwehwemu na hwehwemu no so omo eye no de omo de ba abonti bia no eye de beboa na enipa nkwa yetini aboho ban eno nti ye kasai Kojak farmer eye Kojak charcoal toothpaste aba emontene eso yenim se aduane ayedie no enye ni nyina de ko eyam ebi eka yenum eno nti ehihye wo si ase na se wampe paste papa wo di be ye free hono mo a eno e produce unwanted gas na gas no enema se bi enum kankan eba no eno nti eba ne sa no a wontumi nka asum sem eba ne sa no a ye di nkomo e wo bedwam a ofere efre se wo se no enye papa eno nti ye be kanfo Kojak charcoal toothpaste ana ede amawo sei ana etie wo ko pharmacy provision stores supermarkets ana traffic mukra no a say ana Kojak charcoal toothpaste no etie wo bie so a no ate e de ato brush so say wo ditwi wo se a yirim sania charcoal ni dwumadi a edie ewo enipa ya pomden ekwan eso eno ntiri ye ka teeth whitening say wo se ebeye fitaa nko ade a aya no yusu Kojak charcoal toothpaste afenso eyi wo se so anwa ene enwo no na aduane ahodo a ewo wo no ni nyina no so no eyi afiri ho na wo sene kala ne se desitie no watimi enya ne kama eno ntili Kojak farmer ene ne Kojak charcoal toothpaste no be bia ye ton sa nyema we nyina no kwa wo sabetumi akabi se eye pharmacy so anase drug store so a wo kwa wo sabetumi akabi eno nti ebuso e wo Ghana fana da bia yusu die kitamye Kojak charcoal toothpaste no na intime mwa na wapomden intimi enko enkane emfa emman efrese wo sendie se wa ma ho ban na se ulusu no a me pato bedroom kro ebeye wo den enti an wo yusu Kojak charcoal toothpaste na etimi aboawo ema wo sinye fita kama afenso no ema enka papa eba wonum gas bia no a wo mpa e produce apase ya didie no ebe ni nyira efri ho ama wo so wonum etimi ada ho yie pa yenye eno no ye beka fo Kojak F any Kojak F eye mouthwash amount we no eye Kojak F toothpaste ana we eye Kojak F mouthwash me pato wo obi a wo se ka afemfem wo pa wo bo on mo a ensu a ebi no wontimi everyday nkala no obi nso aduane a ehye wontumi
enunti ane ye kanfo eye Kojak F toothpaste ene Kojak F mouthwash ye de ema wo me pato so nsa ka we bia de ema wo se femfem wo no ebejai bia na wo se no ana elusi na ho oden enunti ana aba ne saa wona wo ye hwehwemu ewo nipa yesen eye dentist echirim se enipa se no ya chemu enan ye wo premolars ye wo molars ye wo incisors any canines me pato se eho toche man ayana wanim krat mechia enunti ne bomoden se wo ma wo sen ba ko pekrampo entu emfiri mo firi se 32 teeth ana nyankopɔ de ma nipa da sani hwese ba ku bia no obebo ho ban na obeyusu eye Kojak F mouthwash any Kojak F toothpaste me pato wo tikitwa bi eto brush so a fatwi wo se no we no so wo di gira wono mu a 3 minutes pe na wapia guamanten na fe wo yusu toothpaste no na no wi a wankasa be wo say yes me se no na femfem me no a na mintimi eni aduane a enyu mintimi no ensonyu na mintimi ni aduane a ehye no afa ye ti a wo so betimi atibi pa me pacha obi wo hono so a ayana ne sie chi nam no ase emoja bi efiri nanumo eba obi wo hono bi amo no bo se ne si ase no emoja efiri ho eba wono ye be kanfo eye Kojak eye P ana amawo ye be kanfo eye Kojak P mouthwash enudie we Kojak P mouthwash ana we eye Kojak P toothpaste me pato wo si echi nam no ana aye kuro obi wo ma de mu aye kuro obi wo nso de texture maso aye mfita me pato nyankopon wa mo texture man se eye fita enu nti se wo texture maso aye fita de niye obi wo no so a kaka e ma ne se ehono na watwi bia no ne fumpi ehono na pantan ehono me pato hwe yiye na kaka ento si ehu fom enu nti mo a mo si echi nam na aye kuro na mo si ase efiri moja no modie eye Kojak P mouthwash na we so eye Kojak P toothpaste me pato wo de be ya wa pawsen wo use no ebe ma ekuro ni nyina ewu efiri se emmoa no a ama ekuro aba wo si ase no we yi ebekuno na we so eye wo mo afiri ho na afi wo si so atumi ada ho kama me pato adwumako a ede ba ye no eye Kojak farmer enunti na mo a mo pebie okọ pharmacy a de kan ebi wo ho sada nso ana mo a mo pedo do tuo no eno nso no okọ eye Kojak pharmacy anase Kojak farmer wo mo outlet ni nyina no a wo sa ebetumi akabi ewo ho to mame emfa Kojak kits emfa emau obatan wo betumi atọwe e de akoma wo ba no ye wakora bi wo ho no mo a afa na ofifiri sen ayana de se no efemfem no enunti onya omufu anu a wo de besi men kasa kwada no pakika ifiri se wo pani no se wo ho keka wo a obepese wo betiti akwada no se ne sia no femfem no a ayana opedi bi a odi betiti enunti ana wo keka wo no enunti amofrade am eye Kojak kits wo take it to bi say na wo de to ne brush no so a amofrade no brush no ehye ho dada enunti no ope paste a ebebu akwada no na ni oral hygiene etimi akonkanen na ni oral health ebe papa nko ade a use Kojak kits we FDA for ajatum enunti panini kwada ya ye se obi asaso ne de e wo hono mo me pato mo amope ba ku mielo miensa no mo fo mo ntirem e wo pharmacies anase certified drugstores anase provision stores supermarket empolo traffic light mo kra no ase ho mo duro kwa ho a ye pai Kojak enunti wo use Kojak kits ama oba no e ma wo se no oba na se no eye kama ye wakwada bi wo hono so a wonya emfiehia nsia wonya emfiehia enson ne se no etutu ana efifi me pato boho ban ye ma no fi se sakwada ne se ne epie foforo na wo ampe Kojak kits ama no a ubem se ese no aye yellowish bi e ba na sa no okọ school mu a ye se oba ne se apro me pato akwada no enum kankan yentu ase wo bra wo so ansa na wadi anyini eno ntemofrade no eye Kojak kits toothpaste emofrade no brush no ehye ho dada eno nti ebetimi aboa bo yie pa na empanimfo so a monom jot monso a monom wi ana monom nsa no wo ahwe yi a saa nie no amano a enam wonum ni nyina no ebetimi ada wo so eno nti mpanin mo brush ni we eye Kojak toothbrush o se na sitie eye very strong eno nti na mo a mo smoky ene mo so a monom nsa no
me pato men kase dia ye dia asai me pato wa chia ni so mu ye wo betimi ayusu Kojak toothbrush ebeboa wo ye pam yi say na etie ye wo black ana ye wo green eno nti ebeboa wo ye pa na machinom say ba bia wo benya Kojak Pharma product ni nyina no wo kwa wo so pe Kojak toothbrush na eno so etimi aboa na dia ba ko a enipa wa pomden esesa wo hye ni so ene say wo be kasa na wonsam wa wo kan ye ntini ye ye be kan say wonsam no elake eye audibility me pato ebia na eye pepun tipaya no odin anasa wo de no eye cold flu anasa kata me pato eye no yusu Kojak Pro Code say ametie Kojak Pro Code woko na se entro ho Kojak mento me pato we wonu a ebe clean respiratory system no ema o windpipe no ekwan atimi adem eno nti mu a ensu oto amanya kata ewi abo amanya kata no na mfa ne se eye kata keke ebia na o respiratory system no ana na ho ade ekofom eno nti obenom Kojak Pro Code na eno so atimi aboa wonu mu a eye very effective na wonu mu yanso na wahyasie enya esunsun sanso obi ohon mu a ne bi mu so ne sonsuo pa eno nti what I use pocket tissue me pata wo beto pocket tissue no how many times ebebo ka obi wo hono mo so a ne de no blockage ankasa ne bi mu asisi eno nti wo kasa wo nte me pata wo use Kojak Pro Code we ye eye pharmacy nko ana ewo mansa entumi enka bi wo pe ba ko anambienu a me pata Kojak Pharma products ne nyina no me di nka kire ba bia benya bie provision stores pharmacies supermarket shopping malls ana wo mu a eton sa nyoma no e wo traffic light mu no ya to apeti ba bia fe se ya ditum ye kama papa na ebo no mu a mo pedu otu no mo friend 0531 069 945 0531 069 945 ana 0531 070020 Kojak Pharma ye no fitete Kojak Pharma niema eye papa eminti ye ka se bo se ho ban na kaka enyerum kankan ti wani mu ankugwase ya da mo ase da se ne ye bese hia wo be free ana yatna si apondi ho asem ne ye ba beka abre bia awrade be ma kwanya ametena asem de meta ka ne se yade eya ewi asena ye wono obi ntimi ne wonsa na efi yade enti ne yesi ama me ne wansa efi yade se ahoden wo ho na nyame hu mo broto onso na wutimi ko na wutimi ba enno ene fe se wapomden na wonkwa mesre wado enkomo be yo de bia na nya wo de ne mo nua bi mesre eyade efe ne kokko ne sisi ade na me ne wo ka ho asem edu ya wo hwe ye fe ne edusa heba mestra enie ena ne kapsa se fe ne edusa heba kapsa ene nsusu nie ye de ensuyi eka kapsa no honom tene ye o ye de ensuyi eka kapsa no ho ne yanom abom onum bom a baby akoko wo biara by the grace of Almighty God ebe free wa ma hwato eye koko aduro kase pa numunsuo ne capsules ne bom eye koko aduro kase pa ye ka koko ne sisiyade a won se obi a wo koko bia ya ne sisiyade so eta hanom enti koko ne sisiyade ne obi a ekuro wone ho obi ekuro enye kuro nko de etu ni padua mu obi ho ne system na kase ekuro wo mu ankasa enti da bia wate yaw wade ne saka sabi ni padua se ekura na wate se yaw ankasa wom waduro ni edusa heba mestra eni edusa heba capsules ebia na wo de koko no wotiri ne wo koko wotiri amade wo hu koko wotiri mu a ade kase etade begia wo so pa eye asoro bene wo bo se wuti efan etibi dwa se gaga hu ne wonye na kwa tse wani ne eye yaba wo kodra store ana heba shop hu wo se me pedusa heba mestra eni na edusa heba capsules fansuo no capsules no se ne tie fansuo no capsules no nanom wonu wi a wo ye free obi won so ne koko ne sabe e wonani tinani ba posasa ba posani sa na fem no wo posani ne so keka no asa ye ne de wo gya ase aso gya ne de aguso wo bon se nani so ensuo afi nani so basa na nsa kwa de nyame adaroma wo badu sa heba clinic a e wo kuma ase Swami magazine macro Swami macro overhead na se ye wo petrol shell ho filling station go ho no e won ye wo adanse do no heba obi wo ho a na ete esinani so dodo no aye koko si wani so na de ko hospital de be kan say ete ene de there's no doubt obi ho na koko no esinani so sa
enti na etua ofita de sete wo sha asesa no no do say ba mission capsules ai by the grace of Almighty God any to me awurade de awura haba mamu nti no aduro ne beyi woni so ameso ada ho wo bi wase asa abo pa na de egu na ne so ye ne se ja kane ne ye wo akoda bo se koko woni maame ne ho koko woni maame nti akoda ne se ko na wo posa yes awon so da akoda ne so ne ye kekan se koko wo system ma wutime de wo e ma ne ye enti ana no last week nyame de me ba na me ka se me maame bia won madu sato aso sa na watwe me nsa ye se cataract na ai nani onum ya wo sa ko na afiade na free so na ono abedi na dance oboa me nso me boa ewurade na madu sa so ayi adwuma enti me sire wada sisi yade ne koko a etete wo no wo de ane sa wo de wo pa edusa he ba mesha na wo de edusa he ba kasas ne ya ka ho no ha se na wo no obo na ne yemu bom se kukuru dudududu ne yemu bom na ne yemu bom enipa ne sa no wo gera na ya bonse moja na sha se na ehwie no kwadra sto ne he ba so bia mu kro bia wo so bia no kwa se me pa edusa he ba mesha se ne te edusa he ba mesha se ne te and the say back as sincerity. What in soon of a cacas on 1 noble. One of the sa, Yami Adum, maybe a cocoa will be a bit free wako, a man waton, or one on any through a watching. As I'm Cordona. Coco won't pedrianum, won't pass an anche, once a Ujawanaya, na a muja, na a shield say ya, no muja, na a shield, or one cocoa sabe, as Shannon to be say, the Tunka mono. What is second chromatia? What you know, baby? A butcher dear panishaw. What trust in ye, a ya, only 1 year. Cocoa, ye can or Santa, no Yagro, or be banner or down as I was over. Eh, when the boss of Quanacro, your master, and so a radin and the woman blossom in the Domason, a yenning na ye desire about for. A day, you want you make a say pani cocoa. You want your cocoa center pa, any Australia. Would you want no not a sign or free number now? We have television, we wo bu also so a wotie radio ye de number ne betudwa ansa ne asori wo fresh number no pe na wo so ne yedi nkoma bi de ye obi apeso ba ye center betimi aba ye wo center ne bi wa Accra ye wo Abekala Pass last one so a pizza man danachi ye wo center ne bi wo Sunyane New Town wo te Rikus Hardware pe ye ne to aso ye ne susu gold ye no hwe na headquarters na ye clinic na nkasa no ye wo Kumasi Swami magazine makro go filling station dano emu na yewo wo pedo ni bia to wo Cape Coast wo ko pena wo Coronation Junction enkramofo da no hwe ni obi wo wo takrade amen sana sa crisis answer abonjenka kra obi wo wo koforodua na wo hwe me Garrison Pharmacy ebi wo wo takwa na wo hwe me wo was biduro fi eni azim wo was wo tamale PK Gombila ebi wo benya bia to wo ashaman Ekus Pharmacy wo masa bie na Midama Pharmacy bi wo kan shi drug lane and cry wo kwa repass bi wo halos wo bi baby the setting at the shop bi a woni wo Ghana ha no ba bi a obenya bi ato kuma de edo na nkasa njifi kuma se enti wo kwa nak misty then heba PFA Freddy Mess Pidank PFA bi ato adro bi ha May Osons Chemist NS Chemist Costa Pharmacy have May Pharmacy Adiya Pharmacy Yellow and Orange Pharmacy Amseba Arepa Junction baby a try drop bia mama wo kro di enka say just edro na about existing about say and the kro bia wo so bia the here say drugstore and a herbal shop wo ko say pedusan ba mixture and the capsules sisi ya dia ba ya chronic one kro etete wo think say kro na wo sisi nim ko no ade kro abeda sisi nim ti sisi nim ya ye mu hyehyew mu femfem so to asinti na etwon so na kokromiti na etwon wona ne sifo na ye dududu wo de wonsam ya na atom kokromiti mi twe sa ba wakoma ho chese wo think say pain na wo fam ne so a ko pedusan ba mission ne capsules na de ma dodo no ani gi ho ne say edusan ba mission ne capsules nko a eni koko tisia de ni kuradura wo no ma encounter obi ba no kokodura wo suro sanse de mo ni nyina wo so oja tena fie na sebe wo de ye ne ho yie edusan te sa eda boko no mo ko adwuma encounter but it works a ye adwuma pa wo baby wo wa ekuro wo ne ho enti wo ne ba ma hie ma what is severe pain ba ma de ne ho kan no ape na bo se what yaw pa sebe e wona nemu we kokoro so ne ade ade agum ntino wonu num bia ekum na mu ekuro wo nemu de wo nemu sane jono ni nyina ebekọ na mo me hye ne so se kokko timi siw ba bia kokko onfere nipa wo tiri mo nka se betimi asiw tirim a e de enka bone ne beja wo so
enti bo se wo me no pampa ewom wo kasa gu nipa so a pampa wom koko betimi esi wani na akọ se ete no koko betimi esi wa wo de ante se oba na a che se de wanya ya kan se osi akwa no bo mode ya pa bito me so your telephone number ne ya bre na ya be ye fa ntu dwa se wonya enchiremu ana se opese oba ya so ye won diabetes aduo prostate memedo bibia numbers no ye 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 and 055 798 24 055 70098 24. Number na that TV no so no. Fa na free na Ewurade mfa so no fire the same no. Ewurade nka mu nyina mo. Amen. Hola, obo mo ko dinu ma. Okay. Kwala mo ba. Oh, step. Ana me dia sama sio. Kamu pa no, na sa na mo so ya na wo de me. E bi na ade me nkwa no. Kingdom Garlic Bitters. No benefiting. No benefiting why?